خورت چاک رابزو مدوی دلشادی سرخوابون آشتی سربستی آزادی وانتشتان هر دوی پر خبات وستو خوین بریمه 100,000 تیدا چوین کولیدار بونهار وان دوی جنگ و شر دویره پرددن دولارا زیر زر مهیرن سر ببه آشتی اولوشین امبرا تفهمی بوج اف قروشین سورو گور رشو زر ام یکین تفبرا همیان یک ریه یک رامان یک چرا مسیحی موسوی مسلمان همدمین مجوسی ازدی تفکرین آدمین مدوی آشتی نخوزین سروبند بمرن کولیدار شرخوزین دولمند هر بجی آشتی خواز بجین سربلند سرفراز هر وکی باز بجین دەم خۆش کاک هەمیدگیان دەست و چاو خۆش کاک ئەحسانگیان ئازیزانی قەلەندەرخانە سڵاو خۆشحاڵین لە دیمانەیەکی نوێی قەلەندەرخانە لە سروشتە جوانەکەی کوردستان بەتایبەت شارە جوانەکەی دهۆک لەگەڵ هاوکارم کاک حەمیدبانی دێنەوە دیدەنی بەڕێستان ئەمڕۆ باس لە شاعیرێکی تێکۆشەر و خەباتگێڕ و ڕۆشنبیرەکەین ئەویش عوسمان سەبریە بۆ باسکردن لە بەرهەمەکانی ئەم شاعیرە و قەڵەمی ئەم شاعیرە زۆر بەڕێز ڕەخنەگر و توێژەر لە سەنتەری بێشکچی زانکۆی دهۆک بەڕێز ئیبراهیم مەحموود ئامادەیە لە لامان سوپاس گەلێکی مامۆستاگیان بەخێر بێ سەر چاوانمان خێرن داربی سپاسیات دەکەم سەر میێڤانداریاوە و سەر بەرناماوە و هێوی دارم پرێک و پێک بێ بەخێر بێ سەر چاو مامۆستاگیان زۆر بەڕێز کاک ئەحسان با ئەودە جوانەکەی لەگەڵمانە بەشدارە بێت زۆر بەخێر بێت بەخێر بێت بێگومان لەگەڵ هاوکارم کاک حەمید مامۆستاگیان ئێمە وەکو بەرنامی قەلەندەرخانە پێمان خۆشە تیشکێ بخێنە سەر ئەو شاعیرانەی کە ئەکرێت لە یادی خەڵکانەما بێ یاخود هەندێک کەس هێشتا ئەم گەنجانەمان نەیان ناسن ئەمانەوێت شاعر بە ئێمە و بە بینەرانی قەلەندەرخانە بناسێنیت فەرموو بەێ سوپاس بۆ عوسمان سەبری وەک بە کوردی تێتە بنافکردن ئان عوسمان سەبری وسا بەعەرەبی تێتە نویساندن ئەو هەلبەزوانێکی نافدارێ تەکۆشەرێکی نافدارێ شۆرشگەرێکی نافدارێ کاریوی گەلێک هەیە کوردپەروەریە دێ تەمەنی وی 80 ساڵ بوو کۆچاویت ساڵە 1993 وژدایک بوو ناوینە 1905 دناوبەرە 1993 gelek prosesi çêbûn di mîjoya Kurdî de yanî mavê çerxekî 100 salekî here tişê bibêje مامۆستاگیان لەکوێ لەدایک بوو xalek heye ez tişêm bibêjim dema ku mirov ser mirovekî biaxive pêwîst tiştek hebe ev mirov çi kes e me got ekoşerekê helbesvanekê nivîserekê şoreşgerekê ev hemî binav dibin lê mixabin gelek cara çawa tê axaftin ser wek mirovekî siyasî bû lê ne mirovekî siyasî tenê bû helbesvanê bû nivîserek bû dîroknas bû yanî ew mirovek wek Pablo Neruda gelekî navdar e dema ku ser ol îlwar diaxive çi dibêjî dibê ew mirovekî helbesvan bû lê gelekî min sûde jê wergirt ser siyasetê Osman Sebrî wisa bû Osman Sebrî dema ku ser jiyanayî biaxivin ji dayîkbûna wî na wek me got sala 1905 li gundê Narincê girêdayê bi herêma Malatya eşîra wî Merdêsê bû jiyana wî wek çi jiyana mirovekî Kurd wê demê
آلوز بو پریشان بو بله يعني چار لایان دجمن هبون کو کردستان پرچه بکن دجمن هبون کو کرد نبن وک ملتک وک نتو بزمانی کی بین ناس کرن دوی دمیده تمنی وینا 10 سال بو باوینا مر وفات بو آبی وینا شکری دایکا وینا الخماحر کرد بله شكل دا كان خو محكر ليه بشون دما كنت 8 بو 16 سال آبي ويناديد جو أب مروفي كي قال لك شالاكي باشروجا قال لك بنرخ به بقيمة به وقت الهنجة كيديد كتشا خداي كتشا خداي ليه أو كتشا هان 8 ندريش بو كرك تاني جري تشيبو بنافي ولات أو ولات جي د شري خجهيدي عشيرة دهات كشتن وتمنينا تشلو حفت سال يعني صالة 1900 هفتيده أو هات كشتن بله نچار بو كو جنك دي إنه أو هفجينا وينا چركسي بو بله أفجيلي برسيني بوچ چركسي أو مروفكي كرد پرور بو جيت هات برسين بوچ تا جنكي أفريقيا چركسي إنا نيكي كرد او مروفكي پریشان بو جيرا كوت باشي از مروفكي پریشان مت دولمند تي كجا خد بدا من بله كوتنا اكوت اوانا كجا خدا من ديتن جو از مروفكي هجايم وكجا خدان من حەزەکەم باز دەوە بکە ئایا شێوازی نووسینی شێعرەکانی چۆن بوون نوێ خواز ئایا هەر شێعری نەتەوەیی نووسیوە ئایا هەندێک لایانی تری شاعریش لە شێعرەکانی هەیە بەێ بۆ عوسمان سەبری تێتە ناسین کۆ ئەو سمبۆلێکی هەلبەستا کوردی دە ئان و ژەندە سەر گەلێک ئاستان تەوی کۆ ئەوی دەگوت ژینگەریا خودێ بیرانینێ خودێ دەگوت کۆ مخابن ئەدەبە کوردی دژمنێ منەهشت کۆ ئەم بنویسن ژبەر کۆ قەدەخە بوو چ هەبوو بەس ده هەلبەسوان هەبوون مەلای جەزیری وأحمدي خاني بشون ده هنك دن بنافكر وقت فقيه طيران مثلا وقت قادري حجي قادري كوي بنافكر جبلي ملاي جزري وأحمدي خاني ليه أفكين بون نجار بو تشكو قالكي زيرك بو بزماني تركي زاني بو وجاء تركي دخند وباندورا ما مستوي وينا اسماعيل افندي السرها ما هل لو هنا شن زماني ازاني شن زماني تركي وزماني كردي زماني دايك وزماني تركي وزماني عربي وشون دماكو بشتي شورشها الشيخ سعيد بري خدا سوري حتى زماني فرنسي تزاني بو وورقرين ويها بون جوان زمانه بيوستي مثلا زماني عربي حتى زماني كردي زماني فرنسي كاريغري او نبو كتشوت سوريا او كانت سوريا لجيل فرنسي بس بقول في سر مثلا هلبس تابينا دماكو بيت سر ديوانا وينا وك هلبست كيتي خويا كرين باهوز برنجي كي نوجن هاتي نيساندن قشتي يعني وقت قدريجان كوتي تناسين سمبولي يكمد هلبستا كردي دي انوجن وهلبستا يكم سي وششاندي او يناب شوندي بينجي وششاندي باهوز حتى ادريسا باهوز تشتكيني دي ادريسا هلبستا كردي دي بلي مصاجان ديار ام شاعره خبر ديار بوا بيمن بوا روشن بير بوا برهمي باشي هبو بلام اوي جيجي سرنجه لسال 1905 بو سال 1930 كم شت سبارت بم شاعره وتراوا هنشت وتراوا هنشت وتراوا هو كاري اما شي بوا هو كاري ام بيدنجي شي بوا دوي دميده هل بيست بيجن كو بيشتي شورشا الشيخ سعيد هولدان كويجي هبو جو ديجيتال كارابه لي مخابن وقت دماغو اورو امتيدي هناك دجمنه ملتي خونه نهيلان يعني حتى يكي دوا هلدا يعني وقت اخباري او قرتن خصن قرتي قهيدي دم امي وينا مامي وينا شكري ونوري بدار فكرن حتى ايغو تهلدا او تشو وغيريا مامي وينا قوت ظلامه تبياور نقري بله بيوسته تحيفا ميجي هليني او ينا حيفا خو جويني ابي قد واهل دا اخباري سرودا كشت او كشت ليه او بو وك سمبوليكي سر استا عشيره خو بله مروفكي زيرك بو
بگەلەشتات زانی بوو هوشمەند بوو نیچیروان بوو جوواکناس بوو گەلەکە خۆلێ گرت تەوی کۆ مرۆڤێکی تەمەنی بچووک بوو یعنی ئەو مرۆڤی کۆ تەمەنی وینا بچووک و شۆرەشێکی ئاوا بکێ نەبسانایی بوو لێ پشتی شۆرەشە شێخ سعید و دەما دیت ئەنو هێوی نەما و هاتە چێ خواستن ji rejîma Tirkî ku bête kuştin revî Sûriya çû Sûriya di wê demê de xwelkê girt xwe li beraziya girt Kobanê li wêrê kî dît Celadet Bedirxan ser destê Celadet Bedirxan zimanê fêrî zimanê Kurdî bû lê di wê demê de jî ew fêrî zimanê Kurdî bû ew bîranînê xwe hêdî hêdî پر هلگرتن و نویسان بیرانی نوینا حتی سال 31 وراوست جه پرسین بۆ چێ te berdewam nekir yani pişûn di 62 salane hebûn got ez neşêm ez miletê xwe biêşînim ji ber gelek tiştin mere şer dike mere binav bike û dema ku ez ser mirovekî meselen xıyanet kirî ez binivîsim pêwîst e hûn dengê wî jî bikir ez nanivîsim helbet ev cihê nirxeyê û necihê nirxeyê jî wek mirovekî berpirs dîroknas û nivîser pêwîst e ku binivîsan da ji bo civaka me ji ber ku gotinê ku wê heye ti carî ser asa siyasî em azad nabin da ku em azad min ser asa civak بەڵێ مامۆستا حەزەکەم بینەوە سەرباسەکەمان باش ئەوەی خەندەخان شعرێکمان بۆ خوێنێتەوە هاوکاری کاکە ئیحسان دەست و چاو خۆش بێ فەرموو عوسمان سەبری لە شعرێکیدا بە ناوی حالی وەلات دەڵێ دەوێ تووزانبی ئەف بوونە 3 ساڵ من نەدید خوشک و برا خەلکێ دەمال نەمەدیت ئاغا وەلات پیرادیە نەبە خوار کە سەرا گەور ئاڤاژیە دەپرسی ئیرۆ ژ من حالێ وەلات دەبێژم جێ دەچم سەد ئاگر و پات چ چیە دەشت و نەوال ڕێل و زماک چ باژار گوند و کەلات ئاواهی پاک هەیە بدار و چیە کوچ و زنار بگرین کە زەب ژ من ئانینە خار نەکێزان نەشڤان و شینە گراو سۆگەری ئاوا چەمان بخوینە براو دەم خۆش زۆر سپاس مامۆستا گیان ئێمە هەرچەنە ئەمە عوسمان سەبری هەرچەندی قسەی لەسەر بکرێ هەر کەمە یعنی لە بەرنامەیەکی وا کورتە ئێمە ناتوانین بە تەواوی باسی هەموو ژیان و هەموو خەباتی ئەو بکەین بەڵام بەشێکی گەورەی ژیانی ئەو لە زیندانە چۆ ینی براوەتە سەر کە وەکو باز دەکرێت نزیکەی 100 جار ئەم کەسە زیندانی کراوە لەلایەن تورکیا و لەلایەن سووریا و ینی لەلایەن حکوومەتەکانی سووریا و عێراقیش بەڵێ و سرگۆنجی کراوە حەز دەکەم لەسەر ئەو خەباتە سیاسی و هۆکاری زیندانیکردنەکانیمان بۆ باس بکەیت ئەم کەسە بۆچی ئەم هەموو چەرمەسەری و نەهامەتی و نەکبەتی بەێ جارا یەکەم هاتە زیندانکردن ناوبەرە ساڵە 1926 1928 لە تورکیا بەێ حتا جارێکی دنجی هەولدا بە هەولدانێکی سەر هەلدانێکی ڕابێ ئەف خاڵێکی گەلێکی گرنگێ ڕابێ ئەو گرتن ئێکۆ محکەمەت الاستقلال تورکیە محکەمە دادگەهکردن مرۆڤێ ئێگۆ ئەو دادگەهکردن حسێن حسنی بوو کورد بوو تەوی گۆ ئەو گرێدایی بۆ بە تورکی ژێرە گوت من تشک ملەتێ خوار نەکرد ئەد خدمەتە ترکان دەمێ لێ ئەزی هەوڵ بدەم کۆ تژێری دەرکەوێ ئەس ناهێنم دادگەه ببێ ئەو تشکی گەلێکی باڵکێشێ
جبركو ديتكو مروفيكي قالكي لهنجيا وينا بالكيشه ومروفتيا وينا وحشمنديا وينا بشون دماغو دركت لسوري وك دبيجن هدا نتكت رحي ويناده يك جي بوچه شوشگره جواکی بوجی ما بس تامن بوچه ناوی وینا آپو سروی آسیحات بناف کرن دیتکو سر آسا عشیره بگ هیه آغا هیه مثلا جوانا و گله که عجز بو تورد بو بله ناوک دن دخواست آپو د جواکا ما مساو كل ما يجي ادبي كرديه بروفيسور معرف خزندار بس يكاله زور دجايتي بقو اغا وشيخ بله دجايتي تبي جو اوج عشيره بو بله بو سروكي عشيره جي ليه او سروكتيهان قبول نكر اوي سمبوليكي جواكي سر اسا كردستاني عشير برشاكي جارنا او عشير دبه جيجري كي نتوي لجارت بدج مني كي نتوي لورا اوي هول داكو جواك كردي افا ببي ابو وكرمزك حتى هلبستك جگر خوينه ابو هوشمين شوان استرايه بله سروي وي استي او ناف كيليكر حمرش دسبيكا چند هلبستين وينا كود سالا 1981 كاند لألمانيا دركت ابو دجواكا كردي دي چه کسی کو خدمتکاری ملت خوبه چه کسی گو زیرک به چه کسی گو شیورمندی ملت خوبه او ناولید بو لورا بناوی آپو هاتاز کرن حتی افرو به آپو عثمان لورا دماغو هات سوري هولدانا وينا او جواز بو جحمن نويسر وهالبزواني كرد يك نوك وينابو بهم بابو يعني بلا نظير وقت يقوتن سرقون كرنا وينا سيجاري هم لرقاي هم لسويدا وجاركي دبيجن فرنسا ودبيجن انجليز سرقون كرناوي لمدغشقر صالك الويري ما وحجده جارا دبيجن حجده جارا وكاتين ويساندن تي سندان كرن حجده جارا يعني ديار شاعر لبواري رخني ادبيه زور لهاتو بو وتاريشي نوسيو بو قارمانكاني شورشي الشيخ سعيدي بيران بەڕێستان چی ئەڵێن لەسەر ئەمە هۆکاریەوە چی بووە کە هێند بە پەرۆژ بووە بۆ ڕەخنەی ئەدەبی و بۆ ناساندنی ئەو قارەمانانە وەک هەلبەت دەماکۆ مەرە سەر ژیاناوی ڕاوستێ و بتایبەتی حتا ئەو بیرئانینەی وینە کۆ نابەرە 1905 1930 ویگەلێ تشتا ببینی کۆ جواکە کوردی نەک های ئاستا جواکێکی هەفگرتی لورا حتى هالبستين وينا مثلا نامايا وينا بو هوشنگ قري وينا اي غورا كون هال المانيا هي نامايا وينا بو جنين غريا هوشين نامايا ويني دن هالبستي حمي سر اثر رخني افابونه سر خورتو رابع مثلا سر خندني سر دايكي سر جنين سر جواكي سر روشا وليت افحم افاد بن لسر اثر رخني وبطيبتي سر ميجوج حتى سر ميجوي نبي ساندي جروكي ويهنه نبي سري ويهنه دردي ما آلامنا دردي ما اين توي اي كردس كرد پروري خور بو کسکی دلسوز بو بونتوكي دلسوز بو بابلين هولي داوكا کۆمەڵگەی کوردەواری هەمیشە بەرەو پێش بەرێت و پێشکەوێت بەڵێ جبلي وي وك من ديت يعني ت نويسري كرد وصا تنه بله تمي هول داكو كاري خباتا خو ب ريخستنا بجريدن دماغو هاتا سوري هول دانا ويكو بوچه ما في كردات تني جي فرنسا دخست هول دا نابرا 1940 حتى 1905 يكيد قالك يانا وقت نادي نادي صلاح الدين الثقافي نادي هنانو الرياضي وسروي آستي بوچه كو اف خورتين دهين وك اسبور نا اسبور بيجين هفدو او هستكي نتوي دمجيه واده درونيا واده افا بكن حتى روجا داويجي كسين جو سردانا وين دكرن سر آستكي كو او مروفيكي نخوش بو طاخه كردان لشامي لويري كسين جود هاتن بس دنجي وي جهداري ذكرن شدفي وك يك ببيجي ازي بچم غوري ودردا كرد كردستان امر بچ غوري بله بله مامسا
یەکێک لەو لایەنانەی شاعری گەورە و ئەدیبی گەورە مامۆستا عوسمان سەبری بایەخی پیاوە لایەنی ئەتنۆگرافیە کە هاتووە ژیانی کوردەواری و حلا حکایەتە فۆلکلۆرەکان و ئەفسانە کوردیەکانەوە هێناوەتەوە بە شێوەیەکی تر دایڕشتکە ئەمە یەکێکە لەو لایەنانە من حەزەکەم لەسەر ئەو لایەنە بۆمان بدوێیت لە چەند بابەتی لەو لایەنە هەیە ئەفچتینی بیرامێ گوتن ئەحمەدی خانی دەما من دیت ساحە دیتە خالی يعني ئەوی دیت ئەو ئەف ساحە ئەف گاسین خالیە خالی بۆچێ خالی ئەو نوویسەرێک و سەر میژۆیا کوردی سەر مرۆڤێ کورد سەر جڤاکە کورد سەر نەتەوا کورد بنویسێ تنەیە لەورا دوێ دەمێدێ چ کەسێ وەک عوسمان سەبری ئێسەرەکە پێویست وەک شۆرشگەرد شەروان بێ نویسەر بێ ئەسنۆگرافی بێ ئەنترۆپۆلۆجیست بێ هەلبەسوان بێ لەورا دەماکۆ کتێبا وینە ئازا و گەلێکی وەک بێچێ بجۆش بوو جەگەر خوین بوو وەک بێ جەگە خوین بوو گەلێکی خوین گەرم بوو خوین گەرمیاوینا بهێویاوی ئا کورد و کوردستان لەوراتێ پرتوکاوینا چار لە هەنگ دخوینن ئەو چار لە هەنگ گرێداینێ شۆرەشێن کوردان ئێ حتا 1930 دێ شۆرەشە ئاگری گوتێک چوو إنه بوشة وصا نابه لورا دما قوت وان برتوكا دخينه حتى هالبستي دخينه هالبستي وينا وقت من شوبان صار اسكي اسنوغرافي اجري تيكچونا وان شورشا سچ آوادبه نهف گرتنا جواکا کوردی پرسیارەکەی ئێمە لەسەر ئەو کە ئەڵێن بایەخی بەلایەنی ئەتنۆگرافی و ژیانی کوردەواریە و ئیلهامانی کە لە حکایەت و ئەفسانە کۆنەکانی فۆلکلۆرەوە وەرگیراوە یا لە شاعرانی پێشووی مەسەلەن وەکو ئەحمەدی خانی دەماکۆ مەرە سەر ژیانە عوسمان سەبری دراوستێ و پرتوکەوی دخوین هەلبەستەوی دخوین و تایبەتی پرتوکاوینا چار لە هەنگ چار لە هەنگ ئەو چار لە هەنگ ئەو کەسێن گۆ بەشدار بوون چۆرەشێ کوردی دێ و شۆرەشە ئاداوی گۆ وەک دیرۆکە کوردی ئا لە کوردستانە باکوور گرت شۆرەشە ئاگری دەماکۆ سەروات ئاخەوە سەر جڤاکە کوردی بۆچ جڤاکە کوردی نەهەف گرتیە بۆچێ مەژیکێ کورد نە مەژیکی ئێنوژەنێ بۆچێ مرۆڤێ کورد نە مرۆڤێکی سەرچەرخێ بۆچێ مرۆڤێ کورد دژی بەرژەوەندیا خۆیە ملەتی خۆی ئەف حەمید دوێ پرتوکێ دێ و دبیرئانینێ وی دێ ئەف ژی دهێلێ کۆمەرە ببێژێ کۆ ئەوی حتا ساڵە 1930 ئاخفت وشن نە ئاخفت ئەو بریندار بوو نەشیا تشتی وسا بێژێ لێ بشوندن تمی دچوون ژێرە دگوتن کات شت بێژێ حتا هەلبەستاوینە ئەس چەپم ئەس دمەشم چەپ ئەس کار دکم چەپ دیت گۆ چەپگیری بێتر هەنکوفی وینایە بێتر جیگرێ وینایە حتا ئەف چەپگریان هان باندۆراوینا لەسەر پارتیا کوردی ئا یەکەم لە سووریی 57 کۆت ساڵە 65 شەق کەتەیە یێ چەپگر بە عوسمان سەبری و یێ وەک بێ رەخێدن بە نوردین زازا ئەرێ ڤێرەنگی و بشوندن طبعا بێهێوی بوو بەس دشۆپاند کاوێ جواتا کوردی چاوە بێن لێ gelek helbestî wîna, nivîserî wîna, çîrokê wîna ser Kurd û Kurdistan piştî koça wîna hatin nivîsandin. Mamostayan diyarê çenek basî şair bikîn kotayî naye belam derfetî bernamekeman her hênde ye. Em ê li kotayî bernamekeya zor spasî amadebûnê bikim. Zor spas bû ew zanyariyaneyî sebaret bi şair bê Emed Bexşî. Em ê zor spasî kak ehsan bikim xwe û Rizwan û ehsanekî bixîr bê ser çawan man. Azîzanî Qalenderxane bi şeerekî ciwan شاعر لەلایەن کاک حەمید و کاک ئەحسانەوە کۆتایی بە بەرنامەی ئەمڕۆمان دێنین تا دیداری داهاتوو هەر شاد و سەرفراز بن. جدل و کەزەب ئەڤین دارێ دجلە و فراتم نزان بوو چ قاس بێ دلێ خوە
دووری و دەژین ئەف چەم ji باکووردا dikeve wek du welat yek tabîrecekî din diçe nav diyarîzîn melêt zîrî îlhama xwe ji wî çemî distan gelek mirazî beravên Diclê da civan Ehmedê Xanî ji serekê ava wî vexwar li ser nivîsî sernava memê birîndar Feqê Teyran melêbatî pirşayîtirîn çak hespiyên xwe bezandin di şaxa çemê çalar ger Dicle bi xwe kaniya zanîn û evîn bû Firat pêgera gelek şwên pence bixwîn bû